Assalamu alaikum cemaat. Alato paradosundagı öte küçtü sağını çıkıp ötedi. Bir aylandırayım bir yakın. Uydu körüңүздөр mına. Uydun den soğluğu, cevitişi, uydun niyeti öte jakşı. Uydun sın sıfatları, uydun jelinleri körüp otasızlar. Uyda 16 dede sütke hala veresler kuda kalırsa. Uydun jelinleri, uydun joştuğu, buna jaş baladağı karap, gaylap, sağıp, karay verет. Uy körüp turasızlar, uy joşmal. Alato paradosundagı uydun sın sıfatları öte jakşı. Mınaki uydu sağıp da körsetip koyaylık. Uy joşmal. Tek koyalım. Uydu sağıp da körsetip. Teve turganda çelek kegende teve. Denek de çıkart giren. Törtörten işteyip tuğanlar. Kör otaslar. Mınaki. Uy joşmal tuğanlar. Uşuluyga жетişip kalыңыздар. Süt bağıtında. İş kılamın, magazindagi süt tapşıran, morojnaga süt gerek dep atkanlar bolsa, uşul uyga жетişip kalыңыздар. Uydun jelinderi 4 jerde 16 litre sütkө ала бересиздер. Кудай кааласа, торпогу дагы денек торпок менеке. Торпогу дагы өтө жакшы торпок. Торпогу ургачы 10 күн аралыктарда болуп калды. Уйдун жебичи териде көрүп турасыздар. Уйдун жебичи жакшы. Кудай кааласа, саатта жерине берип жакшы карасаңыздар. Кудай кааласа, süt satıp жыргайсыздар, сабай берип зергесиздер. Желиндер дагы чоң-чоң өтө жакшы мал. Alato paradosundагы уюбуз. Адрес Полигон Тузгада. Акчасы 230 000 сом, аз маз кеми бар. Түшүрүп беребиз. Дичке ачык сурай бериңиздер, жакшы кылып түшүрүп беребиз.